Tlele ste me ujeli glih na mojem postanku. Ravno kar sem bil tamle v Jeseniški kotlini na vaji. Zdaj pa pičim tjale dol na breg, na južno. Kaj je poanta, da se vam oglašam? Za izzivaj uživaj delam vlog. Rekli so, bi si ti zastavil en izziv za 5 dni. Sem rekel izziv? Ajde, za izziv sem pa. In dajmo probati 5 dni, vsak dan 1 uro gibati. Pa ne bomo gibali kar tako za brez veze. Bom probal najti ene 5 načinov, ki mi res dogaja ob njih. Pa ja, vam jih predstaviti. V bistvu, ja, skozi 5 dni te malo spoznali, kako se jaz premikam skozi life. Upam, da bo karkoli zanimiv. Prva stvar, kako se jaz premikam skozi life, je uporabno, čim bolj uporabno. Pa zdaj, trenutno sem na kolesu. Nekaj mi gre zelo na živce, da smo se začeli premikati tako malo ker je doktor rekel, da se je fajn malo premakniti. Zato so nas učili tako, da pač treba se malo se pa res treba gibati. To je pa ja zdravo. Kaj pa boš brez gibanja? In kva delamo? Cel life zdimo, pol se pa eno soboto, kakor da bi se hmaš pelal, se peleš v fitness, pa tam v eni prešvicani sobi žuleš tiste naprave, ko en robot. Mislim, vse lepo in prav, fitness, neka rehabilitacijska vadba, nekaj, da te pripravi za neko dejavnost. Sam fitness še ni ta dejavnost. Marsikdo mu je to neka srčika gibanja. Zdaj pa, kva delaš v life? Ja, pač hodim v fitness. Kva? Pač ta hoje do fitnessa, to je tvoj glavna stvar, ki jo delaš v life. Ne, v fitnessu to počnem, drugače pa malo igrice špilam. Glej, stari, ne moreš reči, da to počneš. To so priprave na neko početje, na neki, kaj, ne vem, boš šel s frendi na pak, stari, pa rabiš telo, da se boš tam na plaži kazal, ali ne vem kaj, na kva se pripravljaš tam noter. Premikaš se v lifeu zato, ker se rabiš nekam premakniti. Brez veze neke kroge nabirati. Dajmo se probati premikati tako, ker rabiš, ker imaš neki cilj pred sabo. Ne vem, danes sem jaz rabil iti na vajo, sedeš se na bicikel, pičeš na vajo. Ne vem, rabiš iti v trgovino, greš peš. Saj imaš 70-litrski ruzak doma, uporabi ga kdaj. To, da smo ljudje pozabili, za kva sploh imamo telo. Telo imaš zato, da prideš iz točke A do točke B. Telo imaš zato, da celo to pot vmes uživaš svet, da uživaš to travo tlele, da se jo primeš, da jo pošlataš, da trava, stari, imaš kocko lesa in jo lahko zdrgneš s svojim telesom, jo preoblikuješ v nekaj, kar dejansko ima eno uporabno vrednost. Tvoj telo lahko počne stvari, ne rabiš ti svojega telesa slikati pa ga objavljati nekam, kva sem vse že naredil v eni sobici z njemu. Mislim tako, se malo džadžam zdaj, pa ni nekaj najbolj cool. Ampak hočem spodbuditi ljudi, da bi se premikali za stvari, ki jih rabijo. Ne vem, greš v šolo, greš s kolesom. Ker itak boš šel. Pač da je ta cajt za nekaj ponucaj, zato da poženeš kri, da srce začne biti, da se malo prešvicaš, pa sej ne boš smrdel takoj po 5 sekundah. Res. Danes 1 urco bicikla, pol urce smo šli na Jesenice, pol urce nazaj. Zdajle se mi mudi malo na južno domov.
tako da ne smem preveč dolgo vezati. Ja, današnja spodbuda, dajmo se premikati, ne za slikce, ne zato, ker je to zdravo, ne zato, ker je to ful dobro za tvoj telo, ampak dajmo se včasih premakniti, čisto samo zato, ker se rabimo premakniti. Rabiš iti v trgovino, pojdi peš, pojdi z ruzakom. Tako da ja, dajmo se premikati v lifeu, zato, ko bi se radi premikali. To je to. Srečno pot.